Elinye iziko lempilo elikwimeko embi limdaka nto leyo ekwabeka emngciphekweni ubomi bezigulane nabasebenzi. Iservice la iShongwe hospital ayihambi kahle ayisijabulisi imphakathi. Utawuthola ukuthi staff siyashoda, isibhedlela singcolile, akunabo dokotela, udokotela useyafika athi isidokotela usase emadumeni ahlala khona uphuthe kunakeka. Amanye amaqela ezopolitiko azibandakanye nalomngcelele. Last letha tikhalo la esibhedlela because my patient digulane tiyahlupheka nathi fika la na services kude matholeta wasebenzi kahle. Ayiko kokuqala iDA ityelele sisibhedlele. Bebasifonela daily basitshele tikhalo makhansela ethu nawo asitshele tikhalo tala sa decide ukuthi siyeda as a democratic alliance to the oversight. Isebe lezempilo eMpumalanga lithembise ngokuziqwalasela ezizikhalazo. Silitiko sitawahamba sohlala phansi sibuke ukuthi ngitiphi leti khala lebakhala ngato kuleti livela kwesibili noma kwesithathu ngikuphi lesingakahambisanga tindvo kahle. Elisebe linikwe iveke ezimbini ukuba liphendule kolxwebhu lwezikhalazo.